Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Proverbio 11, versikulo 17. Pagimbagam matlaeng no naasi ka, tano naranggas ka, sika matlaeng ti agsagaba. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sige, mapan kan iji pagadalan nyo anak ko. Tainak matan iji balay daamo. Numaladawak, agungot dan tumanan. Una nang, apay anaungot ngamin dagiti amo tayo. Pati ni Donna nga anak da, naturay iji pagadalan. Kanayon nak nga ibaon. Ibabain nakpay. Anusan tayon ida? Awan mo't ngamin ti sabali a pagtrabahuan. Ewan gayam bakat. Mapan ka kadi aglaba ijay balay daamo tayo? Inaldawak mo't nga aglabalakay. Agdalusak pa'y nga umuna. Inton malpasak, aglabaak mo't tan. Agluto ak tumanan. Kasi kayo mat nanang, obrayo amin. Isu nga inton sumangpot kayo iti malam, pirmi abanugyo. Sana bale, takabaelak pa'y mo't anak ko. Inka nga roden bakat. Tapno malpas mo adagos ti trabahom. Kat makainanaka adagos. Inak matan ijay plantasyon ti protas. Amangan no umuna ang makasangpat ijay ti amo tayo. Agungot dayjay. Kanya nga dito ngayon lutom. Ah, Napayag kan akatulong. Ngam di mo pa'y amo ti agluto iti naimas. Wen nga rod, Saan anaimas tinluto na? Sukatan nyo tinluto yo. Jak kayat daytoy. Agluto ka kano iti sabali. Tasaan anaimas. Jaske. uwan madam. Agluto ak iti sabali. Agawaam, tamabisina kon. Kaimasam ti lutwam No saan anaimas? Agpaluto ak manan iti sabali. Anya ayati kayat yu amaluto. Apay ngagdamag kapaylaang. No anya ti adda di taan naimas ison ti lutom. Agawaam mon, tada papanak. Ay, uwan sir. Mabiitlaan. Awitam daytoy payong kan bag ko. Linlin. Uwan Donna. Agawa tani. Nabanugak. Inton maminsan. Dumagas kay Jebalay Tawitam tibag kan payong ko. Ha? No saan mat nga ijay ti dalan ko ang mapanag-eskwela. Adayon adi pag naak numang likawak paylaang ijay balayo. Anya ko katulong kayo nga rod. No awan ti ni Kwame apagtrabahuan ni tatang mo, saan kayo amangan? Sige nga rod. Sa paak to ti mapanag-eskwela, tapno sa anak amala daw. Basta dumagas ka. Tadyak kaya ti agawit iti gamit ko iti pagadalan. Apay nga da ka dito'y anak ko. Si kamot kinangawit ka dagiti gamit ni Donna. Uwan nanang. Isu ti imbaga ni Donna kanyak. Siya kano ti para awit ti gamit na. Ay, una yan. Adayon ati pagnaam numang likaw kapay dito'y anak ko. Uwan nga rod nanang. Isu ti imbaga ngam nagungot mo't. Kadabigat kano, kan malamkot siyak ti mangimot iti gamit na. Kabaalam ka di anak ko. Anya pa'y ngay nanang, no saan ko nga awitan, kat ibabain nakmot iji pagadalan. Ay, kaasimot ti anak ko. Pagbali ng damatan akumboy. Agawid kayo ka din, nanang? Ay, nalpas kumatan ti trabaho. Inak agpakada, taagkuyog tan nga agawid, anak ko. Nagkuyog kayo mat. Napan ka kadi ijay balay daamo, Linlin? Uwan tatang. Nagadayon nga itinagnaam. Kasano adi magna ijay, kat pinagbalindamot akumboy. Kumboy? Anya ti kayat mo asawan, bakat? Isu ti pinagimot ni Donna kadagiti gamit na iji pagadalan. Anya? Ay, una yan. Nagkarudamutan. Pati pa'y ni Linlin. Iraman dang agserbi kadakwada. Bayan yun tatang. Kabailak mo't. No naidanon ko ijay balayda, kat awan mo't ti awit ko nga agawid. Jay laang mo't gamit kon. Saan ama iparbang day tanga inaramid dakan ka, anak ko? Adayo ti pagnaam, numang likaw kapay laang ijay balayda.
Naglaing kamot anak ko. Tada para awit mo, iti gamit mo. Mami. Masadudak ngamin amang awit kadagiti gamit ko. Kakaiso na nga da pagawitak. Kasta aramatam ti utak mo, anak. When daddy, iso ano ag eskwela ak? Happy go lucky ak. Adda alalay ko. Iso na lang, tanu makita ti maestram, ibaga na asadot ka. When anya? Ammo kon ti aramidak. No dandani kamin iti pagadalan. Siya kon ti mangawit iti bag ko. Kasta anak. Talaga analaing ka. Alistuan nyo ti agburas. Taumay ka nun ti kinatulag ko a buyer kadagiti produkto tayo. Uwan amo. Saan abale? Taadamot ten nakaimpake sa jay bodega. Jay lamang ikarga. Bantayan nyo na yung baga. Amang ano adagi puslit kadagiti na impake. Mapagtalkan dagiti nagimpake, amo. Anya nga ti amok. Amang ano nagtutulagan nyo ti mangloko kanyak. Nabayaga kun nga agtrabaho kada kayo, amo. Namada ka din nakita yung akinupit ko. Nadalos ti konsensyak, amo. Tauray di mo makitkita, at dati apo, ang makakitkita itigaraw ti tunggal maysa. Ay, permi abanog ko. Impadalos amin da amo ti balayda. Impalabada pa'y amin a kortina kas kadaules. Agina na kayo, nanang. Siya kung ti makaamu di ti balay. Ay, nakaro ti amo tayo. Saan da nga amo ti mga asi? Kaslasan ang mabambanog ti pada da tao iti pampamayanda. Ay, no dala ko masabali nga umalisan tayo. Umalis tayon iti amo. Ungon gayam. Nadamag ko ang agbirbiro kanon ni Mr. Santos iti katalak na ijay rancho na. Padasek sakit di ti mapankan kwa na. Barang kasapulan na pa iti trabahador ijay. Ay, sige man nga rod lakay. Tani, pati ti anak takat iraman matan dagiti amo tanga alilaan. Kumusta nga'y tinapanam lakay? Agkasapulan da kadipay iti trabahador? Ay na bakat. Wan. As-asidig pa'y ijay pagadalan dalinlin. Ha? Ijay asidag ti pagadalan? Matanawan numapan kami iti maikadwa akad saaran ti pagadalan mi. Wan, anak ko. Adda kano quarters ijay apagyanan tayo. Ay na, nagsaya atan lakay. Kaano tayo nga'y nga rod nga umalis? Iti kabiitan a panahon bakat. Kastamot ti kunana. Sige nga rod, taagpakada akton kada amo. Uray siyak. Kat agpakada akmat. Tamapan ko dalusan jay pagalisan tayo. Nalawa ka no kat. Awan ka din ti agigyan ijay lakay? Awanan, timanawan. Aldawan. Ngamawan pala ni Linlin ang mga wit iti gamit ko. Ne, apay ngay. Naldawan ita Uray jay inana, awan pa'y. No umay day jay alinlin. Kadalak. Ita mampay. Sigud mat amasapsapa ni Dominga nga umay. Iso nga rod, takayat na ngamin ti masapa nga agawid. Ngam inton umay, masapol amala daw mat nga agawid. Tadyak pagawidan adagos. Ay na, mami, daddy, maladaw akon. Amangan mat no saan da nga umay. Ay na, no saan nga umay? Bawasak ti sweldo day jay a Dominga. Lando, apay asan nga imay dagiti agi na medical man. Naladaw ni Donna, gapo iti panangururay na kinilinlin. Pasensyakan, amo. Adda ngamin sakit ni Dominga. Gapo siguro iti nakaro abannog na. Katsika, apay asan ka anapan iti plantasyon? Adda basit inasikasok, amo. Mapanak ko man, idi adda kayo. Ikatan kayo kas katalag ko, no kasta ti garaw yo. Kita man no pangalaan nyo iti lamutan nyo. Adda kada kayo, amo, no ikatanda kami. Nabannog kami matan, amangan anos kada kayo. Ne, naglastog kan. Nagbiag kayo aya, no saan kayo ang nagtrabaho kanyak.
Pinagtrabahuan mi ti pinagbiag mi, amo. Saan mi matadinawat kada kayo? Nairanod kayo mat, amo. Naglastog kan, Lando? Sige. Kita man ita. No pangalaan nyo iti pagbiagyo. Agpakada kamin, amo, kas katalakyo. Mangkita kayo iti sa bali. Apay asaan nga imay dagijay nga agiin na iti kalman? At no sa gubanit ni Dominga. Kat imay ko man nilinlin daddy. Tainawit na ko matibag ko. Sanda ka nun nga umay? Anya? Ha? Saan da nga umay kunam? Ha? Anya nga iti pagbiag da? Idi mbagak nga ikatak ida. Natangsit pa lang ni Lando. Tawan ko na naman. Ay na, no saan dan nga umay? Nagado di tati maala ababaunan kan katalak? Adda nga tamayat, mami? Amoyo, ijay pagadalan mi. Ado tigayam ni Linlin ngam siyak. Imbag no adda mayat nga umay ababaunan. Ay na, ado di tati mamirmiraot amabalin nga alaan kas babaunan. Saan lang nga isuda? Oy, Linlin, kunam siguro makalibre kan. Itulod nak ijabalay. Mangkita kan iti sabali amang itulod ken ka. Awan nga min ninanang ijay. Kat awan to kadwak nga agawid. No saan kayo nga umay agtrabaho ijabalay mi? Awan ka ninyo. Mabisinan kayo. Sige, inna kundo na. Awitom dagita gamit mo. Weh! Apay nga ipimanaw kamatan. Itulod nak ijabalay kunak. Mapantayon ije rancho. Taimpakada kon ken ni amo Rudy. Imbag man no saan anak kapungtot, idi nagpakada ka. Ay, nagungot nga rod. Ngamawan ti mabalin na No saan tayon akayat ti agtrabaho kadakwada. No kumata na saya at da nga amo, maanusan tayo kumaida. Ngam kasjay daman. Awam pay asida kada tao. Asidagpay ti pag naak amapan iji pagadalan. Uray saan ka pa yun nga agbalon. Taasi dagmat anak ko. Mabalin mo tulat ti umay mangal daw. Aywan tatang. Salbag. Awan mo timayat amatangdanan nga agburas iti produkto tayo. Madadaal dan. Apay ngay, ado ti awan trabaho na di ta amarigrigat. Apay, di da kaya? No ayabak ida, ibaga damat nga da sa bali apakitangdanan da. Kasanon ngay dagiti pupurusan a prutas. Naragrag pa din ati da duma. Sobran ti loom da. No awan ti maitad tayo kadagiti sigod a buyers tayo. Ang mga no umalis da iti paggatangan. Dahil tang ti pagdandanagak. Awan tinaala jay may sa abayer. Tawan tinatangda na katao. Di damat ngamin kaya ti umay. Kasanon? Bayan tayo kadilatan ang madadaal dagiti prutas tayo. Problema da ito Pimanaw tumat day jay alando. Imbag day jay tamapang namnamaan. Apay no yung kapadasan nga ibaga nga agsublida kada tayo. Sayang nga minti apit tayo. Sige, inakto ka sa Rita ni Lando. Imbaglakit din bakat. Taimalis tayo ditoy. Pinalubusan na tayo ni Mr. Santos nga agmula dito'y banbantayan tayo arancho. Nagsayaat nga rod ni Mr. Santos lakay. Nagpipintas ti mula tayo. Ado ti mabalin tayo nga ilako. Idi imay dito'y. Di mawat itinatnatang. Imbaga na nga ilako tayo kanon ti apit tayo. Bagi tayo kanon. Ay, nagsayaat talaga ni Mr. Santos. Naasi kadagiti trabahador na. Sa anak ang nagbidlot nga inmalis. No adda tayo pa ije ayan da amo Rudy. Kaasi tayo nga irororomanda. Awan pa'y asi da kada tayo. Aywan gayam lakay. Nagorder gayam itinatang dagiti mamaestra ni Linlin. Ikan tayo kano ida iti sagdudo a kilo. Medyo adumat dayjay no amin dakat agorder. Adumat timula tayo dito'y. Ikan tayo ida No kanayon akastoy. Saan tayo nga agrigat?
Sige bakat. Inta itulod dagiti order dagiti mamaestra. Huwan lakay. Sana bale. Taas idagmat ita pagadalan apang ituludan ta. Ne, Makitam ka di bakat ti masabat ta. ni mat amo Rudy day ta. Da kayo mati masabat ko. Papanan nyo ka di. Mapan mi man itulod dagiti natnatang ka dagiti mamaestra. Papanan nyo ka di. Umay ko kumaibaga ang agsubli kayo ni Ije Plantasyon. Ha? Adong aminan dagiti buburasan. Sayang dagiti no sana maburas. Ladingitan mi. Ngam saan min akayat ti agsubli ije plantasyon. Uray na yunak, tibingay, wano tangdan nyo? Saan mi amabalin a panawan ni Mr. Santos. Tanasingpet kan naasi kada kami. Nabanugak ang naggapu ije ayan dalan to. Kat, kaano da nga umay? Ay na, masayang ti apit. Didan kayat ti umay. Ni, taapay. Tinapalam kumaa iti kwarta. Kwarta laang matkat ti mabalin na pangay-ayo kadagijay amarigri ka. Imbaga ka na yunak ti tangdanda, ngam talaga di da kayat. Anya? Ha? Naglastugdan. Anya ayat ti pagpanpanakkel dagijay amarigrigat. Di da kano kayat apanawan ni Mr. Santos. Tanasingpet kan naasi kadakwada. Anya? Nasingpat ka naasi? Kaya't nasawan. Bankrupt tayon. Tawan mayat amatangdanan. Ay na, agsagaba tayo nga rut itangan. Agbalin ka anasaya at kadagiti trabahador mo tapno dida ka panawan. No isakit mo dagiti trabahador mo, isakit da kan tumat. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.